Subhanallah. Kung sadya kita rin di amuin yulinan takyaputan ta ilmo, pagparayaw sin akhlaq, paglano sin pangatayan, Allahil azim, jimakpat na kita. Na, ikasud ta sulga, pagparayaw sin pangadatan, pagparayaw sin akhlaq, parayaw sin adab. Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat sin Imam Abu Dawud, naasuhu siya hambuk adlaw, na hadith din kan Abu Hurairah radiyallahu anhu, naasuhu siya, in agisin nangasuhu, ya Rasulullah, ما أكثر ما يدخل الناس الجنة. قلوا لنا يا رسول الله إن أمل أتوكن هنا هكسود سن كما تأورا بسلغة من هنا هكسود سن كما تأورا بسلغة أولين هنا لون سن رسول صلى الله عليه وسلم تقوى الله وحسن الخلق توين لون سن رسول أمل تغمبغ فالله وحسن الخلق إبنسن بإل بلغي مريم بإل بلغي مريم تقوى الله وحسن الخلق يا سبو ليس بسسن صحابة وما أكثر ما يدخل الناس للنار وليس بلونسن صحابة هنا هكسود سن ما نسيء بنركع لونسن رسول الفم والفرج سمد إبنسن عورة سمد إبنسن عورة simud bang siyari mo di siya mapupo sin manusya labtik kad tumari fitna kad tumari namima kad tumari isara mangi sadya amo yan nikasud sin manusya paapirar ka jannah. Maytain mga kababayhan kiyabayta ka si Rasul sallallahu alaihi wasallam in kamatauran tauha lom sinapinar ka jahannam bukuni pagsukla pagkabayhan sabi mo yatin kiyabayta si Rasul kababayhan in mga kababayhan sahaba nag-aswa ya Rasulullah may isab kami mataod ang mga pagtimbangon mataod kami rin sing kausukan long sin Rasul indusa magkahinang sing kamatauran kababayhan long sin Rasul tukfirna al-la'n kusog sila mang la'na nabiluwa na pakabanahan nila hati si mang la'nat mamungu magtuy mamisarhan mangi magyan li'anatan ko sinto na isadya makariya mo yung kabayaan niya way saan pus mo yan ng man ko kfirna al-la'at simu wa takfurna al-ashir iban sindi nyo pag-recognize iban di nyo pag-appreciate ning karayawan simbanan nyo mo subhanallah kan din in akhlaq in mahal hatun kan nasway kapatumtuman ng kaasawahan ng kababayhan o failan ng kababayhan makusog ka nila yung emotion imbanan niya pilatahon pialangga siya piarakag siya piakaun siya biadjuan siya katanan siya atasin in usog manaw hasulab sin laring palian bangman siya mo'y makatug marayaw sa tiyo sadya mistake way na kalupahan na simbanan magtuloy ni Rissara simud magtuloy ni iyan salong ni Nikan dahil sinamuin wala pa kita nagtitiyaw na sal kolong na rin makadibukon ko sweet to dyan na sal kaya lulupahan mo na aklahaw na wala ako nun yung pag-date niya pasiyo ako nun yung pag-kasal kalupahan na kataan furna al-ashir bihan na subhanallah aun babae miyad to ka babae nagtutog, nagmaksud to baba tatangis na rin noon niki mabaya to siya magbedi bukit magkataan magbi pagbilong ko sabar na ko takad na unong biya mga problema may unong biya mga kasiban mo hawa na mo mabaya ko to magparuhi hambuk na yung mga samab na ajayba ko sambil bihaon wala pa ako nakababak bang may tanya na ilan ablong niya 5 baylong niya in adlaw kapag anak ka ko birthday ko ay siya nag-celebrate ang kapatut mo siya nang mapahil-pahil bagus lang niya sinamuin anniversary na mo intag na along nga daran kami magguwa biyaway na to pakialam niya ka la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ayaw mo natin malaggo kayo inhat bihad to parakala imbana mo bisi kayo na maato pag inuusahain ka ang kanda akhlaq ang kanda long sin Rasul
إن كما تورا توها لهم سنرك كوين سام سن تكفرنا العشير تكثرنا اللعن وتكفرنا العشير إمي لهم سن رسول الله إن هنكت أورين كنلا ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت لم أرى منك خيرا قط إن كأونا سن كوبيها لهم سن رسول إن طبيعة سن كيبنا كوبيها po antahon ka ulong sin Rasul maghaddam magparayaw kanya aun sadya kakitaan niya mistake kay mutiyo tuwin aki wayrun long niya bakas kawamin nakahinang karayawan ka ako bihad tuwing kaunan long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam akhlaq